before the payout of the social amelioration package, all listed eligible qualified beneficiaries were posted in strategic and salient places, especially in the barangay hall. So people whose name are not included may go to the barangay captain and ask why. Tahanmet amin nga naikan, it is social amelioration card is an assurance that they will be given the fund. So itata, DJ ko na tayo nga for publication, it is incumbent on the Department of Social Welfare and Development and also other national agencies to do the same, to post all the eligible and paid out beneficiaries of this social amelioration program. Kasi ti awat ngamin apo ti daduma, it is only the DSWD tinakasakop kadeta social amelioration program. Adu dagitihan ang makaawat nga adadapay sabsabali nga ahensya ti gobyerno nga hanlaeng nga DSWD. So no kunaen tayo dagitay marginalized sector of the society, it is the Department of Social Welfare and Development. For fisher folks and also farmers, it is being taken care of by the Department of Agriculture. For OFW who are in distress, it will be the responsibility of the Department of Labor and Employment. And for those who are affected by saying they are in the business world, so it is the Department of Trade and Industry and also for the Department of Labor and Employment. Yung mga target beneficiaries. So from there, take na tayo informal sector, senior citizen, pregnant, solo parents, persons with disabilities. Ado amin DJ apo nakalanad. Ngem take na tayon isu nga na form iti maysa nga validating committee within the barangay nga isu da apo ti mangkita ti sitwasyon ti kada pampamilya. So from there they may have to make a final list. So the final list maipan it will be posted in barangay halls and also in strategic places so that people may know no sino da dagitoy. So mabalin met nga maikan iti gundaway dagitay kunada nga kabilang kami dapat kumaditoy. So it is the barangay council and all others who are involved in the validation. Para ti local government units detoy ading ko ti DSWD ken local government units isuda iti nag-execute tay memorandum of agreement in the implementation of the social amelioration package. Ma'am, in other words, ma'am, ket barangay council ti mismo ti mga final na mga validate na iti listahan ng baring beneficiary isa sa DSWD. Karaman da amin. Isong aro dete ko na ada napurma nga validating committee. So adata ni nagatig barangay council, adati BHW, adati MSWDO, adati DSWD. Dete kat since day one apo aya kadete pan naka-implementar ti social amelioration package program ti national government. Ala pagamuyo ta nagado ti basers apo iti naganan iti FB page, Facebook, kada radyo, tete a tete. Dito nga mingat kaalistuan nga magna iti anatay na ganan. Chismis is true. Ramo tay latan hangkoy balbalikasen. Ngem tay ko na kidi adal one time nga nag-press conference kaman kada kumadrebikin nga dagiti kastoy nga mapaspasamak paspasaren dagiti padak nga social workers whether they are in the national or the local government unit and all other from
the secondary setting of in the practice of social work. Alat nila maitulong tayo iti PSWD Ilocos Norte is that adamet technical assistance nga itited ko kadakwada in terms of dagijay pa ng follow-up kadagitay dadto mga LGUs nga medyo naginad iti panag-master listing kada makarami dati clean list payout. I keep on prodding them nga dapat nga i-implementar the soonest possible time. If they have the list, clean list, payout kaagad. Dito akit nararapat din na maibigay sa ating mga kaprobinsyan, lalo na sa mga marginalized. And also, I give them the prayers and inspiration. Amok nga down the met piman, exhausted. Again, teko na ni Dr. Otaysa nga we have also our families, but we have the oath nga mangtulong kadagiti dapat nga matulungan. So that's what we are doing. Kaya sapay la ko nga apo after this fight for COVID-19, sapay la kumata DJ dati nga pagtingin da iti departamento ti social welfare, it will be the same. Tatay ko na sino ti tarayan ti may isang nga tao no adaan dat problema, DSWD. So nga tinaan-anay apong panakaawat dagiti publiko no di kay man karaman kadayjay social amelioration dagiti may ti opisina nga may nagdamdamag for the past 3 weeks since nga adadeta JMC1 series of 2020 and subsequently memorandum circular until 10 kasla akla call center ita opisina ming agsungsungbat. So again, we appeal to the public nga nuhang kayo nga nakaraman apo kadetay social amelioration fund nalawa iti opisina ken arakupen da kayo dagiti adati local government unit nga mapanagdamag apo. Iso dati nang nangruna kumanga turungin nyo haanket nga ti sabsabali nga tao teko nata yon baka handa masungbatan dagijay salsalud sudyo. So nasaysaya at apo nga mapang kayo kadagitay rebeng na nga taong agsungbat kadagita sa lunsod.